Rijangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. العالمين نحمده جل وعلا ونشكره على ما أولى علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى ثم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحضور الكرام فنرحب بكم مجددا في مركز مؤسسة الهدى في سيركوندا مع ضيفنا الكريم الدكتور أستاذ عبد الرحمن جل حفظه الله ورعاه. وموضوعه معنا في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سيدور حول آداب مدرس الحلقات ومدرسي التلاميذ، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هرا يتي الله تبارك وتعالى إذن جول أين لادو محمد صلى الله عليه وسلم هرا يكو ألدا يجنغل ko saɗi mon ko tooli onon siɓɓe wonɓe ɓe yeeso amen ɗo fof e nde ɗo jonde diinayankore. Buye mon ko haajuji mum, sohlaaji mum, mapundeji mum acciti seeni fi heɗagol ka ɓeydoto ka diina mum. ɗum noon koko hitti, ɗum noon koko mari fa'ida moƴƴa, koko mari nafa moƴƴa inchallah. si ɗum feƴƴi haray eɗen heeɓi ɓeeɗo hoɓɓe meɗen siɓɓe meɗen kafidaɓe meɗen ɗi 9 ɓe tawata wowtini en hoore mum senagol ka meɗen Gambiya ɗo. Itta en sawtende, itta en wula, wawi ɓeyda en e sengo diina men, andintina en ko yodiri e diina meɗen, ha tawi hande Allah hino muuyi yen wawtorogol e maɓɓe ka julirde meɗen muassasatil huɗa ɗo. ɗum noon haray ɗen wiya ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe yo Allahu tabaraka wa taala duumen cellal ngal o ɓonda balɗe ɗen, o reena ɓe e o waɗa ɓe tasbit inchallah. si ɗum feƴƴere ɓe suɓani e muhadara hittuɗo e mawdu hittuɗo fi taalibajo e karamakojo fof, kono ko ɓura sappede karamakojo jannowo on ka l'école e karamakojo jannowo on ka halaqati tahfiz ka hunjinte toon. ɓe hino mari neediji ɗi ɓe haani netorde, ɓe mari neediji ɗi anndanɗa hoore ma hiɓe yiɗi ɓeyditande ɓen jannoɓe ka l'école ji e ka halaqaji wasuyeji seeɗaji ɗi Allahu tabaraka wa taala yoɓini ɓe ɗo yer wo ko ɗum wawi newade si waktu o newni wooda ko fawi e muɗum. si wona ɗum ko ɗin ɗon ɓura sappede hande wona fi neediji taalibajo on. neediji taalibajo on kadi en aray ƴettugol mawdu khas fi ɗum ɗon kadi, ɗum kadi ko hittu ɗum saabu hino e meɗen ka fayɓe tasoyɓe ka hakkundeɓe ka mawɓe hara ha joni hiɓe duɗade bal duɗagol ngol lannata, duɗagol ngol lannata. ɗum noon haray hande ko tuma heɓuɗa horde ka fenda, si ɗaɓɓoya ɓiraɗan ɗan heɓa ka siiwa fenda. ko ɗum waɗi ɓeyɗi haalude taw fi karamakojo on ko honno hani wa'ude, ko honno hani netorde, ko honno hani jikkinorde, ko honno wawata jogorde taaliba e makko ɓen ha o heɓa e maɓɓe ko sohli kon, ko mawɓe maɓɓe sohli kon e fayɓe ɓen. haray noon hiɗen watta konngol e junngo maɓɓe ko alda e junnugol. wa nasalullah lahu altawfiq inchallah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحباب مستمعين الأكارم، تحية عطرة طيبة من عند الله قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي من جديد حول مائدة الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة ومنه الهداية والتوفيق. يتي الله سبحانه وتعالى فتك وانا سيدا
en jarnimo dow dendangal nemaji ɗi o waɗani en kesi e kiɗɗi ɗi anduɗen e ɗin anda hiɗen innamo alhamdulillah ala hadihi ni'am la in shakartum la azidannakum jomirawo inni so yetti nemaji an ɗi mi ɓeydana on nasalullah almazida min hadihi ni'am wa an yudimahu llahu alayna hiɗen tori jomirawo subhanahu wa taala yo allah tabintan en ɗiɗo nemaji nema cellal e nema diina e nema amne wa istiqrar yo allah ɓuttinan en ɗeɗo leyɗe o tabintina en e dow kaɗo diina si ɓe julɓe en juula e dow nulaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e yimɓe suudu makko e sahaba e makko e kala jokkuɓe ɓe ko moƴƴila yaritha llahu l arda wa man alayha jaalani llahu wa iyakum minhum mawɓe amen tedduɓe fi muassasati l huda e onon seeniɓe sembingol nde ɗo jonde hare miɗen inna on iskimoɗon e yetti allahu subhanahu wa taala foti ko wana seeɗa wallahi kala nde men ari e nde ɗo nokkure o tigi wewla e heɓa welo welo mo sifa mo ngala a wawata deƴƴude a wowlaali welo welo mo taweten ɗo o en tori allah subhanahu wa taala nde nokkure yo allah subhanahu wa taala timminan en nde jaam haray wallahi hiɗen jarna hiɗe weltano dendangal halfinaɓe muassasati l huda e onon sembinɓe oɗo muassasa hiɗen tugga hondu e amir men on hiɗen inna ɓe jasakumullahu anna wa anil islami khayra al jasa wallahi immanta ko sifa ɗeɗo golle sina yiɗuɗo kaɗo diina laɓɓinani jomirawo subhanahu wa taala yo allah jaɓan en golleji ɗin umarana en ɗum ɗo ñande tawi e wawana hoore meɗen yo allah duumin pottal e nantodiral ka muassasatul huda ɗo o waɗa golleji wonaɗe waɗede ɗin ko tawa e yeeso makko ñande tawi e wana hoore meɗen onon tambitiɓe oɗo muassasa immorde ɗi jamɓiyaji hawtitiɗo tambi oɗo muassasa hara hiɗen inna yo wakkilo wallahi ñembay nde ɗo moƴƴere kala arɗo yi ɗeɗo golle ko ɗum mi meeɗi on haalande ko neeɓi komi rewata ɗo wondema ko waɗita ɗeɗo golle wallahi ko pottal e nanodiral e accangol ardiɓe ɓen ɗum ɗo noon jama on seyditanike on ɗum nden tori allah yo allah tabintin ɗum kala ko bonnata ɗum yo allah woɗɗin ɗingen e ɗum haray mi yiɗuno tun ka fuɗɗode nde ɗo yewtere weltanagol oɗo muassasa weltano on onon ɓe julɓe wonɓe gambi ɗo sembinɓe sifa ɗe ɗo golle ɓaawa ɗum hiɗe weltano mawɗo leydi ndin on nde jomirawo subhanahu wa taala wurti ɓernde makko o semmini en e ɗeɗo golle yo allah subhanahu wa taala reenumo aynamo waɗanamo tawfiq innahu waliyu dhalika walqadiru alayh haray mawdu nde ɗo jonde ko mawdu wiyeteɗo mawdu'i nadari tatbiqi ko yewteten e oɗo mawdu kon fayida no serti e comme muhadaraji ɗi wowtuɗen ɗi muhadaraji ɗi wowtuɗen ɗin koyen addu hadis aya qur'an ɗo ko ɓurten wadde ko wasaya fi tanzimi hadihi lhalaqat wa mudarrisi hadihi lhalaqat sabu honɗum yewtereji ɗin ɗuuɗi e ɗiɗo halaqaji kasurat lshakawa walbalaya fi duri tahfiz alquran alkarim ɗum ɗo woɓɓe no waɗira ɗum ɗo comme dawra nodda jannginoɓe qur'an ɓen fof resansa ɓe hara gooto accaka no yara noon kadi no yara kadi chaque muhadara hara ko nuktaji seeɗa ƴetta hara haala kan ɗuɗɗinaka fiyo nuktaji ɗin fof aro mo wawi heɗitoyade windaɗi sa yastafide ma waɗamen photocopie en sendanen ɗi e kala ka tahfise qur'an woni ko siɗɗo men ngo moƴƴi e meɗen e waɗani en ɗeɗo golle mi yiɗi hewtinde on ɗe minen golle amen ɗen e ɗum ɗo ko tablir ko yettingo hada min li amanati al ilm
al amana al ilmiya baynaya ƴettu golle goɗɗo wiya ko golle ma an himo sendi ɗeɗo golle pecce tati o inni ɗiɗo lekkolji meɗen e ɗiɗo halakaji tahfise al qur'an ɗi wawata yarude no haniri noon sina ɗiɗo sharihaji tati yewta alsharihati l ula waɗi tullab alhalaqat wa tullab almadaris mo waɗani ɓen ɗon wasaya khassa ko honno ɓe needi honde ɓe netorta ha ɓe wona ka lekkolji ton on tuma noon si gandal ngal heeɓo o hikki ɗon wasaya muallimi alhalaqat walmadaris o hikki ɗon wasaya lilmuassasati waljam'iyat allati tushrifu ala hadihi alhalaqat walmadaris wallahi jazahu llahu khayran mila yi shumuliya e nafoore moolanande ko yewti kono en fof en daara joni en nafoore nden bi isnillahi taala sabu sen anni ke jangingol ɓiɓɓe meɗen ɓen ka lekkolji e ka halakaji ma ɗum wona e organisation hara wonali ashwa'i ko wiyete al amalul ashwa'i neɗɗo opportuniste immagol tu waɗa hunde nde organisaki si tawi tanzim ala ko gandal ngal woti o probléme waɗa e joni par ce que nidama ala e nokkure nden joni noon yewtere makko nen ɗo ko ɓuri ɗuɗude konko nidami idi sengo diina ko nidama on ɓurata ɗuɗude muɗum o adday go piiji sengo diina moƴƴa kono ko nidami on ɓurata ɗuɗude e yewtere nden ala ujala o fuɗɗori yewtere makko nden woni ilamu rahimakumullah wa ra'akum wa saddada khutakum anna Allah subhanahu wa ta'ala faddalakum أن الله فضل أن فضل الله عليكم كبير وعظيم أن يسر لكم حفظ القرآن وهيأ لكم الجلوس في المساجد وهي أفضل بقاء الدنيا لتعلموا أبناء المسلمين خير الكتب وإليكم هذه الوصايا وإني أنم الله سبحانه وتعالى سبي ودي جنجنو بكاء الدين سيرتون كحلقات eka madaris al arabia wo ande jomirawo subhanahu wa taala okkori on ɓural mawga wallahi ko fadlu molna bi an takuna mualliman fi ida halaqat tahfiz al quran al karim woko fadlu molanaɗo mannahu llahu aleyk jomirawo subhanahu wa taala moƴƴike maɗa o okkima ngal ɗo ɓural ko honto waɗi on istimbatu ɗon nulaɗo e make khayrukum man taallama al qur'ana wa allama ɓurɗo moƴƴude mum fof ko on jannguɗo deftere allah nden ha o waawi waɗi itqan o yilti kadi woni jannginowo deftere allah nden hadihi l khayriya la tumathiluha chey nde moƴƴere ɗo ala goɗɗo wonɗo ka hoore leydi ɗo ɓattotoɗo ɗo naafi o nanda e ɓeen o andintini ɗum taw so fuɗɗo yewtere nde o inni on anndu kadi jomirawo subhanahu wa taala newnani on hunjawol qur'an ɓaawo ɗum on jooɗike fi janngingo ɗo huna wakfa iɗe mari ɗo darande seeɗa o inni ko hunjiɓe qur'anu ɓe woni e jannginde hunjina heɓuɗen halal seeɗa ɗo woɓɓe no yawda yaha hunjo feccere qur'an ɓe accita karama ko maɓɓe ɓe yaha ɓe udditoya comme bitiki hum ɓe udditoya tahfise oɗo duwaka jannginde qur'an o hunjina qur'an o hunjaki qur'an woɓɓe noon famata ɗum woɓɓe innayi ha qur'an o wiyaka forcément o te hunjo hay sa sellini tun hiɗa wawi jannginde la goɗɗo eɗa duwa janngude ha seyditaneɗa si janngina deftere allah nde enen noon aada men on ko goɗɗo seyditanama o so hunjike qur'an o jonnama ijasa karama ko makko heɗanike mo joni noon mo ari tun ka karama ko muɗum lebbi ɗiɗi lebbi joyi ha 6 mois enna o hunjike ɗon feccere ma an ka buutinasi o yehi udditoyi tahfise o d' abord o innimo hunjinde ɓiɓɓe julɓe ɓen o hunjaki qur'an faqidu chey la yu'ti goɗɗo mo etaki tampi ha hunji qur'an o andaka rewete ha goɗɗo mo hunjo qur'an donc ɗo ko halal molanaɗo duwaɗo wattanede yile muɗum ɗo al muassasata talimiya imo sappi leyga ka wasiya maɓɓe wondema
يبسطوا المدرسين الأكفاء الذين لهم شهادات معتمدة والإجازات معتمدة حتى نتقن هذا العمل كوصية والكار مؤسسات جديد مسابقة في ندى تقبل وين يوجد يلي كلا لكل ما دود الونغال اللي ما بيوبان لكم دون جانجين دتون بس إذا كرم كودو إنما جوني ندارتين كرم كوبين بين جون من دينا اللي كويد مملود من ميالتي لا ندوا نداري أمون جانجين دون كون جوجيدا بس إذا هي باي كوي بوينا جانغا كموسى بكاجي كوكو بتيني ناكونغو بجوجي باي كونغو كولونغي ناوجوجي si commerçant de uditi do duda o dabboyi kala mo fotti mum ka hawre lawol ida hundi qur'an ar janginana en do o woni zera on ko adda o kanko jogi o yoga ko jangado o hedi do nana e anda ko commerçant de uditi ngal do duda kono si tay ko jangudo kulliyatul qur'an hundi shatibiya hundi durra andi fi kala ko yonti e qur'an o si uditi dudal o ƴettata sina jangino jogi do ijaza parce que mo andi fi mum hay shahadatul hifz yo jabata woni ko mahara itqan wodi parce que ko hundun tampini pay kun ko longina ka debi wo ko dum yaltida tay mudum sellino go dum do wela tafi ndare lekol di jogi di karama ko be keldo be sa nanni pay ko no janga ayi ay kisan sura karama ko do on e jande pay kun direct automatique parce que kanko mo wa cassette ko enregistrement kono janginirawo ko ɗum arrêté donc daruratu suɓagol karama koɓe gaynaɓe ɓen o inni woɗo ko karama ko jonjiɗo qur'an wattano yile nden toɓɓere moƴƴa o inni on jooɗike nokkureji ɓurɗi teddude ko ɗum woni ka juulirɗe ko ɗum no yiɗa kala jannginowo qur'an fiyo bi'a o wonu bi'a ilmiya rabbaniya yo wonu hara halaka on hay si tawi ko markas hara ɓe mari musalla ma juulirde kaɓe pay koye janga si ɓe woni ka juulirde goohi ɓe ibada ɗiɗi ɓe waway pay koye heɓa needi wongol e juulirde si ɓe julɓe min karmo ko meɗen oustad Alhussein Balacar min yeehi ɗo e l'école Côte d'Ivoire min naati e juulirde e duɗa andangal Côte d'Ivoire karmo kojo on ko docteur Aboubacry Diallo ɓeno andimo huwa al muassis kono sa hewti needi ko wiya yo pay ko jogo fi jande kon pay ko fottuɗa ko ndin needi yiyata no organise no laaɓi pay ko naata e juulirde a yiyay 700 personnes no e juulirde a nanta goɗɗo no wowla hey l'école di men ɗi ma ƴewten ɗi duɗe men ɗe ma ƴewten ɗi yo duɗal wonu tawa mo kala no sonka no wowliraɗa ɓeeɗa no jogii sawru no iwtiraɗa ɗon needi alaaɗo ɓeele ko hiɓe jokki ko ɓuri teddude kon ka hoore leydi ɗo ko qur'an ɓeeno dowa sifitorde needi si ɓe naati ka juulirde ɓe naata e ɓe jooɗo saffaji si salminama ɓe gayni wadde askar karama kojo attotoɗo yaltude no andi kanko e groupe ma kon attoto yaltude si ɓe yalti wona seeɗa karama kojo o hikka ɗum o immoto tun almuɓe makko ɓe jokkam ananta goɗɗo no wowla ananta hito goɗɗo ka annahu a sikkay na yimɓe woni nidam duɗal si ngal ala nidam sa naɓi ɗon ɓiɗɗo ma o ekkitoto fawda o wona neɗɗo mo organisaki ko ɗum ma ƴewten ɗi ɗen toɓɓe moƴƴa o ini wo hiɗon e juulirɗe allah ɗen ka ɓuri teddude e nokkureji ɗin sa naati ɗo e duɗal tawi gatal gono to pay ko ngono ƴetti sadalde naadi toon programme ji ɗin fof no woni désordre alaka juula laaɓa sa soddi ɗum fof ko jaarendi a taway ɗo ɓuran no jangede ɗo kono nidame ala kono si tawi tapiji ɗi no laaɓa pay koye koye no jooɗi a nanta goɗɗo goɗo ina fanko deɗɗu hiɓe andi ɗo wowlatake ko noon ɓe ne'ira a naata e tun tawa wallahi ko ɓuran wona jangede ɗo kasi batte mum no ɗum o yinoɓe andu wondema ko hiɓe nokkureji ɓurɗi teddude ko ɗon ɓe woni e janginde hara yoɓe andu kadi jomirawo suɓike ɓe fi jangingol ɓiɓɓe julɓe ɓen janginaɓe ko deftere ɓurne mawnude nden
o ini heɗite ɗiɗo wasiyaji alwasiyatul ula en ala neɓude wasiyaji ɗin fi en adduɗi sardan nam alwasiyatul ula وإن أخلصوا النية لله في القول والعمل وتأدبوا بآداب القرآن وتخلقوا بأخلاقه وإني لبنا نجوم الله سبحانه وتعالى النية سبب قد ودنام توفيق ويقول لما قدن ستبي ولبنا نجوم الله سبحانه وتعالى إذن عندي فضل الإخلاص يقول لي جدين فو وما إخلاص أتو وإني قو وبيدي تلك النقطة الأولى وإن وتأدبوا بآداب القرآن onon janginaɓe deftere allah nden ne'itore jikkuji qur'an o par ce que ko a qudwa ko a woni ñentindigal koye paykoye si tawi an a jogaki needi qur'an ɓe wonɗa jangude ɓe ngalano ɓe ne'itora wawata marsude few oyni ɗimmum ɗum athani احرصوا أن تغرسوا في قلوب طلابكم تعظيم القرآن الكريم وإني وررد وكيلو في يوم توتو موني نقول دفتر الله نين برد جانغنا كوب مومي وكيل هذا تدينا دفتر الله نين بياندو كو بجوغي كون على كو تدي كو دوني جانغو دكون على كو تدي كهوري ليدي دو هيرتيدو دون تاوا اورغانيزان غول musabaqat landoɓe question ji ko ene iɗon andi ko honno ɓuri teddude ko woni hoore lendin ɗo fof ɓeyna ɓe anda ɓe suɓodira toon ha ɓe hotto ha gokku ngo hawrita ma ɓe ronka hawritude tindinaɓe hara sonowo a soyinayi ɓe wondema qur'an on ɓuri teddude kala ko goɗɗo jokkata ka hoore leydi ko ɗum sa yi pay kono jogui qur'an a tawi nde fof hinde wili nde seeki a taway kadi ɗon kadi teddungal deftere allah nden teddinaka kono si tawi wondema hiɓe janginede wondema ko ko ɓe jogui ɗo no mawni hiɓe organise a tawa hay deftere ɓe jangirta ɗen a tawa hiɗe laaɓi de seekaki ɓe watta nayile muɗum kamɓe tigui buyno waɗi hakkille muɗum pay ko ma tum bonna la par ce que ɓeeno andi kamen wonno jangude to ayiye pay kono jogui qur'an tawa ko jangirte ɗen ka juulirde ɓe ƴetti kono ɗe seekatako fiyonu enen pay koye men gon seekayɗe ko par ce que welsindareno ka duɗe organisation on manque o anda ko o jogui ɗum ɓuuri teddude ko to yiyata pay komo ƴetti qouran noon no ɓuucinde taw si ara jooɗo min komi ƴetta jangingol haala ka saudi mi ari mi jooɗi pay komo ara ko ƴetti qouran o lunnoto qouran o waɗan min mi yaa ɗum e bindi mi yaari ɗum no waɗe ha hande mi wattan yili ko ɓe yeyta wondema qouran noon no teddi mo ƴetta e qouran noon ko ɓuuconde na e bindi fof tippa kono o yii ɓe yeytama ɓe teddin qouran pay ko ƴettu qouran o ɓuucoto nde si ara jooɗo udditira doyi min jangi ɗon hitande defte jangguide ɗen ka juurda e wotere seekaki way koye 10 ans 5 ans 8 ans mi tawi e yo ko woni seekade ka haalakaji men ga ko ene wondi ko seekata ko na pay ko woni seekay ko mi anda so ɗen faamude ko oɗo ko ni o jogora no woodi e siɓɓe meɗen jangineɓe école du français mbiɗa andi l'école wonɗo lagina pay kum si ari windike a soodoyi fourniture ɗin fof kaka l'école toon accete ɓe jonna pay koy koy ha hitande landa yiyata kaye no seeki ɓe organise pay kum seekata kaye ɓennole ko français simple one janngo si qouran seeko rima ka duɗal ko organisation woni ala toon ko ɗum e wonde a tawa ɗum no waɗa e carton a hewta e toon tawa ɗo qouran no jangguede kono nisama ala ɗo needi qouran ala par ce que no waɗa e carton pay koye goo no seeki deftere ɗen ha lande awa wote waɗu e hakkille men ɗe wondema ɓeeɗo ko ma tun seeka hara en toñiɓe na kamɓe woni e seekude ko ene woni organisal ɓe fiyo ɓe jogo defte ɗen normal hara ɗe seekaki o inni ihrisu an tahrisu fi qulubi tullabikum ta'dima alquran mawningol deftere allah nden wal amala bihi e gollitirgol qur'an wa ijlali ahli e teddingol yimɓe qur'an minen fof men janngayno inda cheikh ba ishaqa rahimahullahu taala ka duɗal a ñama
hakin ko men mawninno neɗɗo hunjiro qur'an har meɗe waɗe hakkilla men kala karamakojo mo hunjayi qur'an aran ɗo na karamakojo ko mawɓe sifantono min fadlu qur'an e fadlu hunjagol deftere allah nden e ɓural ko woni e hunjagol qur'an har sima yii goɗɗo arɗo ka duɗal ɓeyni oɗo no jogii qira'at a yiyi pay tullabo no mooɓi no punnimo no darama ɗo e oɗo no hunji qur'an no hunji qira'at mais seetata e makko ha iwaɗa teddingol karamakoɓe jogiiɓe deftere allah nden ɗum ɗo no duwa tutede e ɓerɗe pay koye men koy tammon ɗum oyni ashiru tullabakum anna mujarrada julusihim fi lmasjid huwa ibada yusabuna alayha oyni o an soyine ɓiɓɓe ɓen e pay koy koy wondema jooɗagol maɓɓe ka juulirde mujarrad jooɗagol maɓɓe ka juulirde hiɓe dewal hiɓe ibada andi woɓɓe sikkay koko wona wolede ɗo ko moko ba tu wawi waɗede oɗo dobt la sa woni ka ɗum woni a tawa jaka no wawi wonde e pay koy go wippodira ka duɗal mi nani pay ko ngono inna la khalik nahnu fil masjid e accu min andi ka juulirde wonɗe ko honɗum sendidiri ɓeɗo ɗiɗo o faalaɗo fiji memminde fiji ndaaro ka juulirde e kun gore mum makko wi kum o watta yiili enen hiɗen ka juulirde accu ɗon se yalto en fijay fi hon ɗum par ce que oɗo o heeɓi ko yewtama wondema juulirde nden no mawni fijatake toon oɗa o accidama e hoore makko ma o heɓali ko yewtama oɗa no wawi wondaraka ka suudu bam maɓɓe ɓe joɗɗinimo ina yiɗa yaade ka juulirde toon fijatake andu ka natuɗa ka juulirde anta fi ibada ɓe ko famayɓe wona yewtidede e muɗum ko nanayɓe jaɓa kadi wona yewtidede e muɗum kono ko siya tun ɓe wawi heɓude encadrement moƴƴo on ɗo wona ka moƴƴi si ɓe heɓali encadrement moƴƴo on ɗo wona ka moƴƴa wattane yiile e ardayɓe ɓiɓɓe mum ɓen ka juulirde o yiyay darsu woɓɓe ka yaltide e ɓiɗɗo mum on ka juuli ka suudu yewtida e makko ayɗa yaade ka juulirde si a fijoyi toon hande kadi e yaltidata nokkugo mi naɓortama hande kadi ka juulirde hande waɗi ɗum ɗon e hakkille makko ma o sa fijoyali to mi waɗante hunde kaari comme cadeau fi a fijoyali to uslubuji ni ɗiɗi noon no woodi soit wiya a haɗaymo goɗɗum ngoo ma a waɗanaymo jaisa goɗɗum ngoo fi wataw fijoy ka juulirde est ce que oɗo no nande ƴettuɗo ɓiɗɗo mum tun arde mum ka juulirde hara mo doga hakkude saffaji ɗi mo tappa imam waɗa désordre tawa goto heɓata ka juula ɓeyɗo ɗo ko gotum si a haɗimo kadi baabe makko seytina ko suura tibqal asli baabe makko o yiwɗa o yiɗi ɓiɗɗo mum on anda honno jogorte ɗum faami nayo ɓiɗɗo on haɗe nayo wurte si tawi goɗɗo jooɗude e ɓiɗɗo mum ha paykon ko sombiti kufana goɗɗo baabe makko ɓannimo jali ne koye pay koye hannde ko ɓuy a yiyayte tawa no hersini kono si tawi moko ba ari ka galle koɗo pay koye ari salmini yehi few a tawa needi no woodi ko ɗum nanno mawɓe gono ina ka meɗen wo needi accaali ko newo ɓen acci wo needi accaali ko newoɓe ɓe woni woodaka jooni ko ɗum mawɓe men ɓen arano no ɓe jogorno en noon ha hande si a waɗi tatbiki ɗum ka galle maɗa yiyay natija moƴƴo natija molnaɗo minen hari si koɗo ari nayo min hiwro koɗo on komin yaw few naya waɗo a hito si tawi koɗo on e mawɓe yewti toon ha tawi ko ma hiwrodiron ko kamɓe nodda ma si a ari a hiwrike koɗo tawi na kamɓe nodduma si koɗo yeehi a sikkay bonnere nde waɗɗani ha hande goɗɗo bonnal si famayre hiwragol tun koɗo ñande goo mi landiɓe ɓeyni womo hiwrike koɗo o toroy to ñande goo koɗo o donc si ɓe noddima koye ar hiwroɗa koɗo o yaaha ko ɗum woni needi siɓɓe julɓe donc ndin needi no wawi wonde ka duɗe no wawi wonde ka marakis tahfis l qouran nam o inni adbitu tullabakum dakhil alhalaqa wa tadarraju maahum fi ta'limi tilawati wa husni l ada o inni tongeɓe organisation ɓe ka nder halaqa
ɗum ɗo no wawi wonde o si tawi janginowo no andi ko honno halaka jogorte par ce que mo rewali ka marakis tahfidul qur'an o kaasi ton o yangi ton o wawata organise de halaka c'est pas possible wawa wonde ko ɗum halal men jano on ko goɗɗo on ko ɗon fuɗɗi woɓɓe no janginde tawi ɓe rewali ka halakat tahfidul qur'an ɓe rewali ton few ndaare ɗo commerçant jo moy kasaki yangaki fi commerce o so jonnama mbuɗi ñando himo e ñawore par ce que o anda honno jogorta ndi jawdi ka ko noon kadi métier ji ɗin fof ko ma ka soɗa e muɗum ha anda coɓɓi ɗin fof ko honno halaka jogorte o wini ya waɗuɓe tullabo on dobt ka halaka organisaka hara jillidirali to sokoy e janoy par ce que ɗum kadi ko probléme molnaɗo won ton yettugol fanduɓe duuɓi e janduɓe duuɓi fof no hawtodiri halaka goto ɓeeɗa ko kaasiɓe jindi waɗi piiji buska yaasi si ari no andi piiji façon ji ɗin fof so won sina toso ko koye bonna koye few ko ɗum waɗi mi wattanili e goɗɗum kamen wonno to kamɓe ko duuɓi ɗin wona jangguirede so daari ka halakatu ula ibtidai ɓe fof ko ɓe duuɓi jeego si a landike ɓe cappanta to a tawi mo kala ko duuɓi jeego jogui so a yaadi e ɓiɗɗo ma mo 7 ans a ronka e heɓude ka windama ɓeyna ɓay ko honto wonno rowane o janggal ɓe ƴettatama ka l'école ti mo ɓuuri ɓeya hakke mo ɓuuri ɓeya duuɓi ko duuɓi ɗin ɓe woni e jangguirde ka université a tawi ɓe fof koɓe premier année ka université a tawi ɓe fof koɓe duuɓi gooti ɓe jogui si a jogui halaka sifa oɗo pay koye fof furuqul fardi hakkillaji ɗin ɓurdamo mo woodi woɓɓe koye welɓe hakkille ɓuuri woɓɓe kono hay goto e maɓɓe kasaki e gurnam ɓuuri ɓe fota e sengo gurnam ɗam sengo aduna o ka hakkille aduna donc hiɓe yaadude ka l'école ko goto ɓe woni janngude ka l'école ko niveau goto ɓe woni ka qouran kadi ɓe feppi a heɓo e noon feƴƴitiɓe par ce que woɓɓe maɓɓe no mari hakkille ɓuuri woɓɓe kono furuqul fardi on tampinoytama moƴƴa kono a ƴettiɗomo duuɓi 16 jinduɗo e halakaji 3 goɗɗo on hay ko piinoɗo karama ko mum nokku goo itta toon si adda e halaka oya kala affaire bonkiji ɗi no suuɗorte e halaka fof himo andi ko ɗon o woni sowon sinde tosokoy koye fof ñande go ha tawa yiɗa mari 10 wowɓe suuɗade o memminande fitina molnaɗo ko ɗum waɗi kala waɗo halaka yo waɗu dobtu ka ƴettugol si tawi oɗo halaka ko ibtidayi atum premier année tum ƴettu premier année tum ɓen ɗon hitande arore ɓe yeehi deuxiéme année hikka kadi ƴetta premier année waɗira noon inchallahu taala ɗuɗata heɓude probléme jam o inni ya waɗuɓe dobt dakhil al halaka waɗugol ɓe tanzim tawa kadi nokkure nden kadi no woni mo hayya ali dhalik nokkure ka jangete ɗon tahande jogii ahliya par ce que ɗum kadi mandare ƴettugol ɗo 90 waɗa e suudu ndu 4 métre 50 ma 20 sur 15 ɓe fof ɓe wona ɗon wi a ware ɗum ɗon dobti ko saab ɓeɗon no andi juulirɗe ɗen ka halakaji ɗi won toon sawdi a tawa ko juulirɗe ñande sifa huda ɗo ni ma ɓuuri huda ɗo a tawa halaka gono to goɗɗo gono ka soɓɓuno halakaji 10 e juulirde nden ɓe ɓattodira few nantodirta karama kojo kala no wawi sivude jangganakuɓe mum ɓen ɗumanno mo andi ko honko woni janngude ko honko woni ala janngude si goɗɗo inni fija yimo rentiɓe probléme fof so ala kono si ɗum ɓiƴodirama waywa untu nokku gotu wiyama ko kelɗi yo yalto ɗon ɗum no wawi marsude woɓɓe inna joni aɓe falama sattinande wonɓe janguinde ɓe na sattingol de ko en faala heɓude hunde kelɗude par ce que nde ɗo hunde mande kelɗine ko jokka kon e muɗum ko ashrafu chey ko ɓuuri teddude ko teddi ko wona janguede ɗum no dowa organisé de tawa sama kala ala to naam o inni kadi wakkile الرابع المنتهينا منه وإني وتدرجوا معهم في تعليم التلاوة
wo ko ya ƴettu yaada e maɓɓe ka tadarruju iwra ley ƴawra doy seeɗa seeɗa ko wiyete a daraj ko ɗi escalier ji ɗi iwɗo ina wawi iwde ɗo yaha deuxiéme direct ko ya iwru ley ƴawra doy hara hawjaade si tawi karamakojo waɗa nidam ko o janginta e nder hitande nden o ala ko wiyete pédagogie jangingol déjà o anda hunde nden koyo moɓidirɓe ɗo jangina ɗo ashwa i hitande o haɓɓitoɓe avancé kono tawanoɓe wone yarde noon organisaki kono simo jogui daftaru tahdir imo sendi ko honno ɓe jangata e nder hitande nden fof ñalaɗe ɗen fof himo waɗi ka kala ka jangete ala ko ɓuri laɓede ɗon himo andi hande nde ɗo ñalande ma nde ɗo yontere fof ko ɗum ɗo programme ɓe mari ɗon o wawa yaadude maɓɓe yaadu labandu ɓe janga jande organise nde ɓe heɓa fa'ida molanaɗo so ari ɗo moɓidiri ɓe fof o jangini ɗo ha ɓurko yawde fi ko wawi ko wawal komo yande mum piya o yinna kanko koye ala jangude hara o organisal on oɗa wawayno kono nde tawno organisation ala o wawata wadde daftaru tahdir o ala organisation no sendira ko jangete ko e nder hitande ma e nder lewɓe ɗin o ronka e wawde wadde dobtu pay koye ko yiye programme ko jangete ko o inni kadi jawabu noon hamisan o inni yoɓe rerɗo ihrisu ala ijadati lkalimat walhuruf wa tahlisi alsinati tullab min allahni bi anwa'i o inni wakkile onon janginoɓen ko halakaji nde ɓe wawata sellinde hurufuji ɗen e kalimaji ɗin e sendugol pay koy koy e ko wiyete lahan ko mbi anwa'i lahan no woodi ko wiyete lahanul jali e lahanul khafi goɗɗum ngo no woodi har ko hurufuji ɗe woni ɓe wawata wowlude moƴƴa ɗum ko gila ka fuɗɗi ga janginte ha iwa waɗa bitakrar woɓɓe ɓen ko kasettije wattantaɓe wono mi yi sénégal ɗo nokkeli wi o husari ɓe wattata ka no gasara e gambiga ɗum kadi no woodi ɓe ndaara karama kojo sellinɗo sa nani pay kum no ñembina husari a sikkay ko foto kamɓe ko photocopie ɓe jogui machine ji enregistrement ko jonnuɗa ɓe o ko ɗum ɓe artirta donc wattangolili e ɗende ɗon toɓɓere fino ɓe sellinira ɓura noon gila ka fuɗɗi ga naya innu yoɓe janngu tun ha ɓe tippina ko sellali o men sellinoye ɗum kadi ko ella molanaɗo woni addude yeeso par ce que ka hunjori faljere o e angal sellingol sennugol mo e ɗum ɗo welata fi o no wawi sellinde no husori jangirta noon mo wawi jangirde noon wata waɗo e hakkille ma wondema o wawata si tawi janginowo jokki wondema jangana kujo wata sellinde qur'an fewdo ɗo haray oɗo na hanuɗo jangingol ko sa jonni pay kum ko selli ko ndaare musabaka qur'an feƴƴiɗo e ɗe balɗe makka on pay kum ticcade pay kum intérêt sa nanimo janga qur'an a ngal ko ɗum nde o suka guinejo wonno premier Malaisie ka Indonésia Malaisie o janguno qur'an o ɓayo gayni ɓe addi sawtiya ka cheikh ayman Suwaid o joni o haro naninde makko mo tawa e janginoɓe qur'an ɓen hande jonnuɓe ijasa karama koɓe hewɓe andaɓe hande nder aduna o yini nde mi heɗitani no Muhammad o yini wallahi qara alqur'ana kama unzila o yini mi seeditanike mo o jangiri deftere Allah nden no Allah cippiniri nden tazkiya on faami kono mi nani on no sifo wo fewndo o jangayno ko wonno pay kum baabe makko darnanomo e faljere baabe makko ko andaɓe e nder lagina ɓe darnanomo e faljere lewru tanke o régular nde o yawtata bi mana ko janginiraɗo bil alal jadda sama kala ala piggal ala kono a yawtata ɗo ɗum ɗo sellinaka donc ko selli o jogui gila law ɓeyni wona ñande wuriwal barene ete ka moɓidirgol ɗo hunjiɓen ko hunji wo wiya yo ɓen selli o neɓay ɗon joni noon hiɗe jogui pay koye wow koye pay koye fuu koye wawi sellinde deftere Allah nden ɓe jangirande no nde tippinirano ko honɗum haɗi ɗum wona ko majorité wonɓe janginde ɓen tigi jogaki ɗum ɗon ko jonna joni noon kamɓe koɓe débrouille ɗon ɓe jangina ɗon ɓe débrouille ɗon ha wiyen joni oɗo jonno e gaynowo
ɓe tampoya ha tampere nden ɗuuɗa taw noon hiɗe wowno régulde ɗum gila ka début e suɓagol jannginoɓe akiffa gayneɓe mouradu no wawɓe janngina kamba kewna alwaqt nahnu sanaqifu ma alwaqti bidabt inchallah o inni o kadi nde ɗa janngina an karama ko jon iɗa jowa ko wiyete heɓugol wono tableau ka nokkure ton tawa a winday ɗon alkalimatu saaba ala sabura kala kelima sattanɗo pay koy hara a windaymo ka tableau ɗon fiyoɓe waɗimo takarar hara naka deftere naka alluji ɓay oɗo kelima no sattani ɓe yaltinamo to windanaɓe ka janɗe ɓe yiyamo ɓe anda oɗo ko windira ɗo ko ɓay ɓe wawalmo wolde ɓe ruttinnomo ha ɓe wawa o inni kadi rattilu darsa aljadid bidiqa wa bisawti murtafi liya'tada tullaba ala dabti alkalimat wosi a tindinaɓe darsu keso koya fiinuɓe e hoore no sellir hara ñawoji ɗen fof no selli towna kadi hitoma e muɗum ɗum ɗo fof ko naarete ɗum si karama kojo ƴette ono wawi ɓuran kono hito mon towa ndaaro e jannginoɓen ka l'école di usta sali no ande no wori karama koɓe tawata ɓe ala fasaha tawata hiɓe jogii maaluma on kono yettingol maaluma on no sattani ɓe hoore tullabo si wayi noon idara on ko honɗum waɗɗi idara on l'école di gayne kelluɗi ɗin fof ɓe immina e woɓɓe yaha heɗo darsu karama kojo on nisu sa'a 10 daqaiq ɓe winda note ɓe yalta ñande goo tun nanoya karama kojo on ɗum sansama anda ko on ɗum sansi ko ɗum inata mouraqibul mudarrisin est ce que halakaji meɗen no mari mouraqibul mudarrisina fil halakat ala aro jooɗo inna hande minan ari ndargol oɗo halaka ko honno oɗo woni finirde o fiina ha o gayna winda ko honno woni finirde winda fof ara waɗana mo assasa on compte rendu oɗo mo janggi mo hunji qouran mo jogi itqan kono anda uslubu no yettinira deftere Allah nden e paykoy koy uslubu makko on nafataka paykoy koy ɗo ɗum ɗo ma heɓo anduɗo ɗum ɗo wono hakkude mo assasaji ɗin e karama koɓe jangginaɓe ko ɗum duɗal duwaka wonde mustaqilla li nafsiha kanko tun ko min jeeyi duɗal ngal ko min darnigal min tummilan ɗo ɗaɓɓa ñaatigi ɓe ɓe moɓa paykoy koye janggina hay goto ala ko ndarat ɗo ko ɗum loyini l'école ji men ɗi wono l'école ji franco arabe ɗin wono menen lagine to séminaire ala ka waɗanede jannginoɓe mouraqibina en ala hay fus so andi goɗɗo ara e ƴewtomo kanko ti oɗe tatwiru zat o ndaara ko honno o kefa yusamma tatwiru zat o développa e hoore makko o forma e hoore makko par ce que mo andi mo mari ka waɗa compte rendu ko ɗum duɗe ɗen ko ma yoɓɓo na goɗɗi gono ga ko takraro waɗiɗi en diway ɗi o inni tajannabu lmuhadasat alhatifia asna tasmi hande noon kadi ɗum ko probléme molanaɗo oɗo ko mo asere mo andi ko fewndi ko o inni an jannginowo qur'an wata pay kum ar rewtagol qur'an ƴetta ɗon téléphone e wolugol ko risalaji ɗiɗi woni ɗon gogo a holli ko woni e janngude kon tedda a teddinali qur'an o a teddinali ko woni janngude kon sina ɗum a décrochata ɗon téléphone ha jomo marɗa o roccin téléphone ma o ha gayna heɗanade mo no woodi heɗantoɓe pay ko jus ayn salasata ajisa hatta 5 ajisa kono a tawa pay kono janngude o neeɓino o ala andude ko honɗum pay kono janngude mo yewta to téléphone ma o heɓa visiteur jo ka duɗal ɓe jooɗo yewtugol ɗum pay kono janngude qur'an wallahi minen meɗen seyditi siɓɓe julɓe karam ko amen cheikh ba ishaq tedduɗo araali Côte d'Ivoire ɓuri e Soudays goto meeɗa wadde visite Côte d'Ivoire tedduɗo ɓuri cheikh Abdourahmane Soudays ko hannoɓe yaaka aéroport tawi ko kamɓe lamɗon duwano daradude ɓe inni wo ɓe mari heɗanteɗo qouran ɓe mari heɗanteɗo qouran nde Soudays si tippi kamɓe ɓe arti landade fimo wo wayno cheikh
بيني وشيخ بوانو دي اتدار بين بمر هدان تير القرآن سوداي سيني والله من أندير بأكيد تهاي هون سب القرآن بأكيد تهاي هون سب القرآن هاي فوس على كو بهيكين يسو دفسر الله نه enen se inni do ko angi landon daro doyta jang yontere jangata ka dud alma yontere pay ko ko akita jande few on anda karama ko mon invita ka aéroport pay ko ko woni jehe ijaza yehe konse kambe si be mar hedante do qur'an ko do si ari habbato habe gayna hedade ko hobbe ben ko to wonta be akita ta defere Allah ne si be mari programme fi hay hunde ene ɗum ɗo mawninta ko pay ko andata ko jokkon no mawni o ande ko jokki kon ko hunde mawnude sa heeɓi visiteur jo ka duɗal hiɗa mari heɗanteɗo yo habbo so nodde no ari hiɗa mari applondi tan mi wata on ara oɗo leere mila mari heɗanteɗo so ari e yiidi wo leere kaariɗo téléphone ma sonata eɗa heɗanade pay kon qur'an naafi kan décoro sa ko ya heɗan mo wara hakkille maɗe fof ko to woni pay ko ko gadi hara mo concentré kono so andi so waro darike do karam ko makko hedanta ko mo aslan hara be yewdi téléphone ma be wuditi facebook ibe jabade whatsapp ene ko honde tuma o do teddinta ko jokki do hara on fo on hayfiti don se pay ko hayfiti hara ko karam ko makko yi woni tajannabu al muhadasat al hatifi asna at tasmi' للطلاب والانشغال عنهم ekala ko sokolira ma en gaay makko tajannaba hada ko du wobbe go kadi no wadi halakaaji din ka be ngure munde hodi ton hara fami on ka be kaka suudu makko dum e galle be ngure makko nden kaka pay ko hodi do woni dum kadi no adda balbala molana wobbe sikkay ko simi woni ka be ngure ande woni ka jangete don ko don buri moddude la jangino wono duwa wabbitade woddi to seeda sabu honɗum kala ko pay ko yi jikku hakkunde ma e ɓe ngure ma nden ɗum itta e hayba e karama kojo itta e teddungal ko ɓe jiɓo andude an e ɓe ngure ma nden ko honno wuuri e wonde iɗon andi ka galleji men allahu bihi alim nanne warata wonto karama kojo yamirinde ɓeygu mum o inni o watta pay ko ina ha jaga ko enen tumɓe waawi aha haray ko jinda ɗon hen koye heɗiti ko enen tumɓe waawi kanko kadi koye watta wiide koye sali kono koye wolta direct nula koye salo wadde ma karama ko jon defane pila kamɓe araɓe ñamude maaro e maafe tiga ñande o e suppuji ɗi wela hara no an hiɗa ɓannana ɗo ñamete welɗo ma uuriɓe ka kuri mila andi jangana ko yagal koye ɗum min jangde ay nana ɓe na wi karam usage en kamɓe toon ko tewu tumɓe ñamata min o wi ko ɓe woni men ɓannande ɗo karam kojo no duwa waɓɓitade galle mum ɗen hara wonaali e no jillodiri jangana kuɓe mum ɓe hara koye aru jangina yaha fowtoɗa ɓeygure ma nde wona sera sina ɗum adda balbalaji molanaɗe si tawi ɗum ka banggal gurnan ɗum no sittini kono si khilafata ari usariya sonko waɗi toon sonnaɓen sonki ma probléme waɗi ma ange maɓɓe on hawrali almuɓe jangoɓe ɓen hiɗa etta pay ko yo ar ne e ka maɗa ɓe yii sifa ɗum ɗon haray needi waɗalɗo ɓay hayno haɗa suddiɗo e moodi mum yo yeddodir ha ɓe towno hito tawde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka par ce que si ɓe janɗiɗi e ɗum ɗon siko jiwɓe ɓeyna nene ɗoftanoki baaben kon ɗumi kadi mi ɗoftanoyto o anda o sikkay ko ɗum woni gurnam moƴƴanɗa par ce que kamɓe ko ɓe yii wo ko ɓe anda ɓe sikkay ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi ko donc haray yo kala jogiiɗo duɗal tawata no jillodira ko waɓɓitagol ngol ɓuri moƴƴude si feere mum heɓiki o ini tajawasu an hafawati tullab wa ashiruhum anna min ijlalillahi ikrami hamili lquran ha ɗo ko important molanaɗo no ɗo nafoore molanaɗo o inni yaafagole wonde faldireji janngoɓe fay kum faldi kum bonni yaafoɗama wiya ko yaafoɗama ko sabu ko woni hunjade qouran o tarbiya risala a naɓanima ɗo risala letere wondema o ko neɗɗo tedduɗo a yaaforaki ko duwanoɗo waɗede punition
kono mi yaafike sabu qur'an wolanamo konguɗi moƴƴi akramakallah duwanoɗama ɓannitama yiɗama so yi pay ko yiɗa yiltitade ka duɗen jaggu molanangu won ton ala ko pay ko yiɗi hewtiti ɓannitede e multede e waɗanede hunde ko encourageata mo e yawgol ka jande hara mo yiɗi duɗal ngal ɓuuri ma e makko ɓe hara pay kun si arti ka suudu o faalatake wonde ɗon hay ñalla oyna min wallela mi hoota kono si on ɗon harmonie ala o faalatake wonde ka duɗal ñande go karama ko jo amen imo mbarno pay kun o nantodira few pay kun mo enne Khalid ɓe nantodira ɓeɓe mowne wolde ɗo fimu ko jogiiɓe jullere ka haram makka docteur Zeyd bun Abdoukarim Zeyd ɓe jogii jullere ka haram makka eɓe janginde kono Allah jarriboriɓe pay ɓe rungu famodirde ñande go goɗɗo waari ka maɓɓe ziyara ɓe haalanimo probléme maɓɓe on hiɓe ɓuri moɗi fof kono sa heɓima punde e wonde a sakita e nawnare ma nden fi yo heɓu lekki ɓeni daramilan jogii pay ko mi ronku famodirde e makko si oɗo le feewiral nan ɗum tuunine galle hande kala mokojo Saudi si haw jonnama jullere ka haram haray teddungal hatti so heɓi mo feewa andi haray satti tawi ko mapunde woni mapunde oya enniɓe mimla mari lekki ɗum hay mi régilay ɗum feew oɗo wonta eno faalira ɗon ɓeni honɗum ɓeyni onon so noddi notate nodde karama koɓe laamu ngu e kala mi anduɗon tedduɗo ka galle mon ɗon organise on hafla ɓe noddi ɓeyni so noddi yimɓe ɓen fof ari accon ha fof jooɗo yeeto ɗon ɓe ko noddi ɗon no oɗo hafla ko weltanogol ɓiɗɗo mon kaari ɓeyni ha ɗum ɗon ko lekki ɓeyni oyni si jama on fof tumbi moko baɓe fof ari wuja ha e karama koɓe ari jogemo jungo mon wiyon jama arɓe ɗo ɓen fof ɓe duwano o ɓiɓɓe am ɓen fof ko ɓurlan doftade mi meeɗamo yamirde ko sali mi meeɗamo haɗude ko waɗi ɓeyni o so maƴi ɗon o tawi yimɓe ɓen fof weltanike mo ɓuucike mo ka hoore kamɓe si goɗɗo waɗanamo goɗɗum ɓe araɓe lunnomo hoore nde on ko invitaɓe ɗon fof ɓuucike mo hoore bappiraɓe karama koɓe lamɓe weltanike mo wo haɓɓitoto ko weltoranakon ko ma ɗum wona wallahi ɓayɓe waɗi ɗum ɓeyni wo ko nen ñande wo har ɓe ronkuno juulira subaka ko suudo juulira subaka eno ya lekko ɓe ronku e nder ko ɓe manti kon ɓe inni wo ɓeygurne fof kanko findintaɓe wona ñande o ɗano nokki fi wata o wetor subaka kanko findini ɓeygurne fof hey sen jogorino ɓiɓɓe ɓen ka duɗa a mantiɓe a weltanike ɓe a noddi famille maɓɓe o hey nelde o ono wakkilimo yiɗi jande ko inna joni koko wira himo wakkili kon acci o waɗa ɗum par ce que wonki yiɗa mantirede koki alda ko ɗum ulama u nafsi ɓe andi ɓiɗɗo hiɓe andi ko honno ɓiɓɓe ɓe jogorte ilmu nafs banu adama ma janga tawi on ko mutakhassis fi ilmi nafs on rewnoɗo ka maɓɓe ɗo ɓe inni min gila nen ñande kamɓe Khalid ɓe lutondirali e Kongo ɓengurno fof ngalɗi ko honno ɓe heɓiri on ide ɓeyni na ide an ko goɗɗo koɗo mi heɓuno jonni mi kellekki wallahi halakaji men ɗin sen ɗoyti o ñande e piwgol haɓɓa piya en ɗaɓɓi uslubu moƴƴo e waɗani pay koye mo haffisat kadoji e wonde nodda famille makko ɓe neldamo weltanomo yewtire gila baɗe barakallahu fik du'anomo innama wonde ay an sayakunu laka yawman sayakunu laka sha'nan aziman ammilan yi e maɗa ñande go heɓa e fiyake molanaɗo a wono e karama kojo mawɗo ɗum wona e hakkille makko wallahi o wakkiloto o haɓɓitoto konko karama ko makko wimo ko ma o wona ɗum Sudais imam makka wo yuma makko ko piiraynomo ko mala allahu sawtaka bil haram so bonni ɓe duwantomo ɓeyna imamul haram yo Allah hebbiniri hitoma gonka haram ɓe piya ɓe tab
yo Allah hebbinir hitoma gonka haram na wigol ɓi taafo a gaynta hay huuno o sika ko taafo ko layif la wo ko yo Allah hebbinir hitoma gonka haram ɓe innamo imamul haram wo ha o watti hakkille makko ko ma o almo ka haram ɗum ko yumma makko ko noon ɓe jogornoon donc ma change usulubuji men ɗum hona no lutti ɗo ɗi seeɗa naqifu hona inchallah bi idnillahi taala qismu thani on ko wasaya li مشرف الحلقات المؤسسات والجمعيات التي تشرف على الحلقات سوف نؤجلها في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى أما بايكوكوي دون هبتا دو كمو بنديرن بايكوكوي ودانن به وصية لعلها نصورها حلقة قلا يا ودان بايكوكوي دورة كحلقة مودن بإذن الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين weltani ke karamo ko meden ben surtout non ɓe wonɓe ko ñaman ɗo docteur Chérif yo Allah subahana taala duumin ɓe ngal ɗo gandal e wakkilare nde ɓe jokkinden e karamo koɓe tolliɓe gaɓen fof hiɗen jarnaɓe ɗe weltanoɓe on andi ko ɓe ɗo mi waɗirno misal ko honto de fottunoɗe Birkama baba maɓɓe mi yewtuno fi muɗum Birkama rahimahullahu taala wa askanahu fasiha jannati simi yiɓe wallahi mi weltoto mi wewla sabu ko mi andiri ɓeygore maɓɓe no yiɗugol jande e wakkilare e needi wallahi so yiɗe wolde ɗum ɗo ɗi halakaji meɗen si sanzali needi woni toon hara e moƴƴinade pay kon ko foti siko naɓama hunjagol qur'an yo taw hara so arti baabe makko weltoraymo wakkilagol makko e julde konnguɗi makko labaɗi ɓornande nden sanza ɗum ɗo fof ko masuliya men enen jogiiɓe halakaji ɗum buyno sikkude ko hunjingol mo qur'an noddita yimɓe jonna shahada wallahi ɗum ɗo yona 1% ko mawɓe fayɓe ɓen hatton jini e mum kon waneede len tori jomirawo subahana taala yo Allah newnan en ɗum ɗo en hewtina e ɗum oustaz Cheikh Saleh ɓe waɗa photocopie ɓe sendana mudarisina ɓen ko halakaji bi idnillahi taala ma pdf o jokka audio ji ɗin toroɗen jomirawo subahana taala yo Allah nafir en ko yewta ɗo kon si tawi sawaba woni e muɗum ko yiɗugol tun laɓingol nde hunde jokkande wata goɗɗo faamu wondema en sabo tawi woni halakat tahfidul qur'an la wallah fanude men ko nde ɗo woni nokkure ɓurde wonde raqiya ɓurde teddude nokkureji ɗin fof ɓurde organisade e laɓede idi kala ko jokka kon ka hoore leydi ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu aleykum wa rahmatullah badi adi bad'in haray ɗen jarna docteur Abdourahmane e o muhadara qayyima mo ɓe waɗani en ɗo sabuna fawaidji ɗin no ɗuuɗi e mum koko haton jinɗen koko ɗonɗaɗen ka halaqaji men reɗen jarna kadi hooreɓe muassasatul huda ɓen fuu fuɗɗori amir on ha e aminu da'wa on ha e membre ɓe ɓen fuu ɗen jarna jama seyniɓe ɗo ɓen fuu kadi hara yewtere nden en rewtata kaɓe rewi ɗon kamɓe sabuna no laaɓi hino yewti kono en yewtay bilitoy tatoy e nder yewtere maɓɓe nden no tawa e mum kaɓe yewti fi teddingol alqur'an on haray ɗum ɗon ko hunde hittunde heewi ka yi'eten qur'ana on hino seeki ka halaqaji ma ka juulirɗe tawa kaydiji ɗin no sakora ni haray ɗum ɗon jama on no hani wattandila e mum moƴƴa dankito alqur'ana on kala yi'uɗo ɗum ɗon hoccira ɗum ɗon anniye kanko andi honɗum o faala yo allahu waɗanmo yo kanko andi honno faalira yo allah ɓantumo e sengo gandal alqur'an o hoccira ɗum anniye ɗum hino tawa e ko wallatamo haray ɓe maaki wano misal fayɓe jangga ɓe halaqaji ka juulirɗe wano leyɗe kame wonno hen
no ɓe teddiniri qur'an on sabu ko ɓe longinaɓe teddingol alqur'an no tawa e hen ɓay kaka juulirɗe jangete no woodi toon mawɓe rewayɓe tawa heɗa jogii qur'an on hay si tawi hawri hiɗa tekki fawinde ka hoore koyɗe ma si ɓe ari ɓe ɓantante qur'an wona ya fawde ka koyɗe ma foma baaluka noon so tawi hawriɗa ƴetti qur'an on wallinimo ka leydi ɗon ɓe ara ɓe faltema hay ñaɗande wono mawɓe pakistanais ɓe ara no jinda nder ton ma ɗum malaisien ɓe ma indonésien ɓe pays ji asiatique ɗin hara mawɓe no jinda e ɗum aroɓe umra woɓɓe hara ko towdaki sabu teddingol alqur'an kono woɓɓe hannde so tawi hawri a holli teddingol qur'an koɓe kontudema ka mutasawwifa o ko suufijo ko ɗum waɗi la haray kaka neediji ɗum ɗon tawa no tawa e koɓe makani en kadi teddingol jangoɓe qur'an ɓe ma janguɗo alqur'an teddina janguɗo qur'an jannowo qur'an lam manditi kamen jangoy ton ko leeluma kaynnete bawngel donc e sagale no ɓattodiri sharifa ɓen sagale ɓe makayno ɓe yiɗa salminde karama ko amen ɓe salligaki hakken teddingol qur'an ko mawɓe wondi kon sabu mawɓe no jogino qur'an tigi komo wuuride e maɓɓe tun kadi andata ɗum ɗon e maɓɓe kana qur'anan yamshi ala al ard ɗo ko misal holliraygal teddingol yimɓe alqur'an ɓen kadi koko haani sa teddiniɓe an tigi a tedday haray adden kadi misal e sengo ko ɓe yewti fi angal hilnirgol pay koye janggay koy goɗɗi goo wano jannowo on hara heno jogiti téléphone heno manipula hara jangoɓe no renimo mara ɓe dartude o nanata ko ɓe yewtata kon fof ma ko ɓe jangata kon fof ɗum ɗon kadi misal hay kaɓe hunjotono ton sonnaɓe karamakoɓe ɓen yo andi taaliba wano wonirno ɓaawo ɗo no hara nasugu duɗe moderne fewdiɗe ɗo ni ceernojo on haray kaka ley leɗɗe o jannata ma ka jangirɗi o hunjinayi nde wonde so tawi kaka organisaki goɗɗo e sonnaɓe no wawi arde hayno paykun no janga nodda kon innayo kon ar on tigi nela kon kono ɗum ɗon e wa'ude noon hari goɗɗo suusata arde tawde paykun no janga na noon sakko fi mo darta inna a haalanaymo ɗon goɗɗum na sakko fi nelamo haray teddingol kadi alqur'an on no tawa e mum angal hilnagol goɗɗum go sa e janngugol alqur'an on haray ɗiɗo ko piiji ɗimi falano tentinde e maako docteur abdourahmane aray ɗum ɗo saɗata ko ɓe yewti kon tigi tigi kono yaññirɗe mo kala ɓeyditana e hoore mum ɓurta yaññude ko waktu on woni ko ɗeɗɗi jama on sina ɗum toɓɓe ɗe ɓe weeɓitunoɗo ɗen no ɗuuɗi fawayid jiɗi ɓurta no heɓade haray e yondinora ɗum ɗo hewtine micro o mawɓe men ɓe nga wa jasakumullahu hayra assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en jarni docteur abdourahmane Ndanta e dow oɗo muhadara haqiqatan meɗen haton jinno andugol e mawdu on ɗo en hewtude ɗo ko ɗum tun woni lan e muusude ɗo seeɗa kono noon inchallah ɓay tepama koko sakitete kadi haray en etoto hewta jama on inchallah ala nitaqin awsa haray yo allah subhanahu wa taala nafir en ko yewta ɗo kon haray mi huda on no waɗa talab manano ɗaɓɓira on dawra khassa fi hada ko waɗi noon hiɗen jogiiɗo duɗe buy wonɓe hunjinde alqur'anul karim haqiqatan ko yewta ɗo kono haton jina fayda haysi woɓɓe wattotoga hara ko kamɓe ɓuri ɗuɗude hara takunu dawra haysi tawi woni ko gila bimbi ha fana walla huda on waɗa tanzim maslan organise tawa ñallal ngal ko fi ɗum ɗon waɗe tabuloji ɓe waɗe halakat ɓe waɗe tadrib ko waɗi noon haqiqatan ugginagol e hunde haysiɗa wawi menen fewn ɗo oustage ɓooyi no andi oustage sharif ɗo kadi hiɓe andi kamen woni e jannude ga meɗen jogui mouraqibin aroɓe ceka men ko sukaɓe goye miɗo hecciɓe kono ñande ɓe arta o
usa sharif en nandi mudir ngulete nden ñande si tawi ko ɓe landi wose a gollani ɓe mandinayi ko golluɗa kon ɓe mandina ɓe wiya ko ala ɗo kon ɗo yo men artoyde men taw haray ari a jottako amana al amma li ta'lim al islami al arabi fi Gambia ɓe jogi muraqibin oustaz Yahya en no andi oustaz Boy en no andi ɓen watta men contrôle ɗon yonali wisaratu tarbiya wa ta'lim ministre of education basic on ɓen kadi ɓe jogi cluster monitor ɓen kadi ko ɓe waɗay ɓe round Cheikh Ahmad no andi bundum ɓe fuɗɗike arde ton hande ni ɓe noddilan ɓe wi l'école amen wonɗo Daaru Busu Mbala bohol on laamu ngun ari ton hande l'école ngol hi ko non jeeyi honto kaydiji ko hollirta ɗon windi ka amana mudir on noddila ngamen famodirali kono tawi mo jogii copie meɗen jogii copie ɓe holliri ɓe landi piiji boyi ɓe windi waɗi correct si ɓeeɗo hino arde wona affaire yawre menen aroɓe ɓen ko sukaɓe kono hiɓe waɗa train ko min waɗaka train menen e oustaz Boy min iwtira e ɓaawo maɓɓe par ce que on andi amana on kaɓe ukkodirno e laamu ngun o organisation ji boyi ko ɓe jannguɓe porto ɓuri en andude enen kono haɗata ɓay tun koɓe jogii kon si luutodirali e neediji l'islam en jaɓay gollitiren ɓe noddino men ɗo yani ka regional education region 2 Birkama ɓe inni men menen faala nattingol affaire sport ka l'école ji arabe jiwɓe ɓen yo naatu ka affaire football ɓe addi ɗon woloɓe min acci haa ɓe gayni ɓe wi fen ɗo o ballon no jogii mbuuɗi on ɗigi no wawi yahude ɗo Saudi jouya toon ballon waɗoya umra e ɗum kadi ko ɗaɓɓirɗum mbuuɗi min acci haa ɓe gayni ɓay min immike min memiɓe ɗon min inni ɓe ɓiɓɓe menen min jeeyaɓe na ɓiɓɓe amen de hiɓe andi kadi l'école ji monɗinno ɗon jiwɓe jouoɓe ballon no toon ko ɓe addi ɓe jonni men ko yo min yaltinanɓe imamuɓe almotoɓe fewnoɓe yimɓe ɓen waɗa daawa e jiwɓe wonayay ɓe nene ɓe janngo muuro minen min jeeya toon hay e gooto dey ɓuri ɓiɓɓe amen ɓen tana ɓiɓɓe amen tu woni ka l'école ɓiɓɓe amen ɓen jouwata ballon ɗay debbo no don mi innimo sport islam no jaɓi ɗum kono sport momin jonnata on o ko yon ndaaru nokkure ferminde hara ko jiwɓe tun kadi wonata toon tawa hino waɗa fence haa ɗumanni tawa gorko kadi yahata toon ndaara kamɓe rewɓen tun ɓe wawi wadde train ɓe wawi wadde basketball ɓe cowto ɓe doga ɓe waɗa jump ko nandata e sifa mum kono min watta ɗum gila ɗum ɓe nodditali men on ɗon ɗuma min fermimo ɗon salli ala bafode min gayni ɗon ɓe nodditali men ɗo idan kono piiji ɗi ɓe jogii ɗin ko bange aduna hiɓe elta e mum on yigoye wano kaɓe wolɗo o furugol fardiya ɗum fof koye maɓɓe woni ko ƴetta enen e wiyay ɗo joni wano nela sa sallam ko ɓe finete ko duuɓi 50 kono toujours tawde fayɓe ɓen ko duuɓi gooti woni ko ɓe jogii ɗum no walla ka bange jande sukaɓe kadi gerdaɓe mum e tahfis ji raɗa yaltina min heeɓi ɗo probléme ji oustaz ɗi annanɗa hoorema min tori Allah ta hewtan en ka men toon pay koye ronkoda koye sunniɗo tahfis fayɓe ko yaata jeenayo ha 10 maayi hen tawa ko paygum gootum maslan yani ronkoda ko woni ko a woni addude on probléme haray halaqat ji ɗin haqiqatan fewndo ɗo hino hana wattanede yiila on yi o halaqa kadi ɗeya balɗe ɗo e welsindare nden tawde fayɓe ɓen woni to ñokkodirama ha ɓe nawni ɓe yehi ka geej to ka ndiyam e lootoyagol woɓɓe yi ɓen fayɓe no ɓe nawnirnon ɓe jokki ha ɓe yehi daara on fermama laamu ngun kadi dari yo ferme fewnɗo amanal amma ko doole ɗen woni ɗuuɗali kono fewnɗo no ɓe arirta ka l'école ji amen noon hiɓe arirde noon ka tahfis kono fayda tahfis ji ɗin fewnɗo no ɓuri ɗuuɗude l'école ji ɗi men jogii ɗin ko ɗum waɗi haray ka raɓɓinɗingol min jarni on e oɗo mawdu ko ɗum ɗon tun woni ko muusilan hen tawde min andano mawdu on ado en hewtude ɗo tawa kala daara tahfis momin jogii ɗo min winday inde mon nden min waɗa mawdu on
min waɗana rasailuji letterji e mudarrisi halakat tahfis kono inchallah ko hikkori yeeso haray laawaki en waɗoye programme spécial mum ɓay fewnɗo programme man on no waɗi tayde ko ɗum mi wonnoɓe sowdade joni talata kono tawi ɓe wallini toon programme alkamisa ɓe wi ko ndeññande ɓe wone yahude Dakar kono si alkamisa ɓe wonayno ɗo en waɗayno ɗum ɗon kono marra ukhra la tafut inchallah haray ɗen jogii ga boyi wallahi si ɗum ɗon heƴi min yewtida e maɓɓe si wawi heƴude tun en waway darde ɓay muhadara e leere wotere wata wadde ilaji o mawdu moɓe hay moɓe ƴetti on ɓe diwi toɓɓe boyi ɗum ɗon noon duwaɓe jonnede ɗe comprimé je ɗo ɓe duwaɗe hendade samna si ɓe hendi gueɗe ɓe ƴetti waɗay reflect ka ɓiɓɓe men ɓen te ko haton jinɗen e mum ko haton jinɗen e mum komin daɗo kon tum ɓe yewtiɗo toɓɓere wondema mo hunjaki qur'an ha na hunjinde komi watta ɗon taalik tun wona chartiji fi hunjingol qur'an ya woni hunjiɗo kono rewugol e internet man sifaka ɓe wona Oustaz Sharif en ɓe rewi ka halakaji ɓe janni ko toon kadi ɓe hunji e docteur Abdourahmane ɓeeɗo si udditi halaka madrasa no hunjinde e yawɗo hunjiɗo tun ha hendi shahada wonta gotum wonta gotum wonta gotum haray ada on ko ɓe jonnirta kon ɓurata ɓendude edi ko ɓeeɗo on yiɗo Samba Kala ka Cheikh Abdallah Basfar en wonno e hunji on andi ko cappantato ƴetteten o onon ɗon andi o Cheikh Sakho o feƴƴini ɓoyani yo Allah hinno mo yaafo Samba Kala ɗo ɗen jogii ɗo fayɓe buy hunjiɓe ton Alaji Lamarana en hino ɗo ko cappantato ka ɓen ɗon ko tuma ɓe hunji wo si woɓɓe goo ƴette hande ɗen jogii probléme ji goɗɗum ɗum ko mawɓe fay ɓen woni ko jogii goɗɗo wudditay ɗo tahfis Oustaz Boyi haldon ko ɗum ɗo wona e yoɓede ƴetta fayɓe ɓen adda ronke yoɓede konno on tigi feƴƴinirta oɗo wawi Oustaz Mahmoud no yewtuno e yewtere ɓe wi sa udditi tahfis dahili wogay jonci maɗi a yeeyay ɗaɓɓoya ko fayɓe ñaama ha joni mi yejjita tangol gongol kamen jooɗi womi fillitoto ngol par ce que ɓe addante probléme si goɗɗo ƴetti fayɓe temedere addanima ɓen ɓe ronki yoɓude konto Oustaz jon ittata ko ɓeɗo ñaama joni ko ɗum ɗon addata e Oustaz Boyi en ƴettu ɓuri ko ɓe wawata rondade kono haqiqa tan golle ɗen ɗe moƴƴata ndaare hunjiɓe Samba Kala ɗo ɓen yer sukaɓe ɓe anduɗen ɓen ko ɓe hunji kon no ɓowri par ce que wona ƴettugo capanɗe jeɗɗo temedere Salasine ɓe ɓeydata ɗon capantato ha ɓe hunjo ɓen ɗon yaltine ɓe ƴetta kadi woɓɓe go Oustaz Saydou en kadi hino ɗo kamɓe kadi ko rewɓe affaire tahfis andi fi affaire halaka hara inchallah en ɓurta yewtude cheikhu ɓe ɓen nam haali ɗo fi muɗum wondema jama o jonnayi pay koye ɓe ronka yoɓude se noddi jangguinoɓe no woodi lawol ka rewe ɗum yoɓe ƴoyre no woodi ka watte hara si a ƴetti janggoɓe hay e goto ronkata yoɓude hay goto ɗum no woodi ka rewete ko satti o ko satti hara ɓe addayɗi kadi ɓe jangen itten majjere mo janga hande no ani fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini si lekki kin ɗum o hendi kiki ko fof yoɓay hara no welti on heɓata pay kum hay gotum hay mo ala feere o ñawloto o adda hara kadi mo welti min firdi yewgol Dakar ngol ha joni lillahi taala haray ko hikkata ɗo ko weltare nden tun na affaire taaliq wallahi muhadara on on andi ko ɓe wino kon ko tatbiqi ko yewtugol holla en kadi ka reweten ha gollitoren heɓen maslan yani nafaji haray docteur Abdourahmane ɓe senike ɗo e jawla dawiya ɓe fuɗɗanino en muhadara on yani alkamisa on the 18th of December 2025 haray ɗum ko birkama wanno haray hanki e juma on the 19th of December ɓe waɗanno en yewtere kadi Islam Kasta TV ka janngu dinama gila yani 11 ha 12 ɗon kadi feƴƴuno e jam juma on hanki ka on the 19 December 2025 ɓe julnani en juma on ka masjidu tawba ka alaji sellu yo Allah subhanahu wa taala hinno ɓe yaafo waɗa aljanna werde maɓɓe
e fatiɓe julɓe ɓen fof haray hande wannoɗen kadi programme yoɓe waɗan en ɗo yewtere l'islam ka masjidul huda ɗo on the 20 of December 2025 le 20 décembre l'an 2025 ɗum woni oɗo muhadara mo ɓe waɗi ɗo hande en yi nafoore nde yo allah subahana taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi haray janngo yani e ala on the 21st December 2025 le 21 décembre l'an 2025 janngo ɓe jogani en kadi muhadara wano o waktu ɗo ka masjidu ansar l islam abuko ka markas musidɓe men ɓe heeri koɓen abuko ɗa hella kankuran school ɗa jon ɗon johnson yarete buy haray no anndi sifa ɗum ɗo kadi min ala wolde mawdu waɗoyteɗo ton on sam naati ɗo on ko on tigi ɗo on miɗa anndi hay heɗoyiɓe ɓen wiway allah anndi si min annduno min yahayno no gasa kadi ɓurɗo oɗo goɗɗum fuɗɗama ɗo no gasa ko ton kadi wona e gaynitoyede par ce que fof heƴal ɗo minen anndi kadi kon hootayɓe ka woɗɗi haray janngo kadi ko alansara on juulete tun kadi ɓe fuɗɗo haray e tenen on inchallah haray ko jula ɓen Banjul wona e yahanede wowano waɗede si futuro juulama haray ko tabakorotto ka jamiyatu taawun eɓɓuno ɗen kono yewtidi e oustaz Mouhamad Ɓoyi ɗo e oustaz Mouhamad Ba e jula ɓen Banjul ton wiyama yen waɗu post office ɗon kadi kaka alansara e hino marché on si ɓe ari juulugol no gasa ɓeɗo jooɗike ɗon no gasa woɓɓe ɓen amay yaltugol ɓe yewta ɓe ɗon ara ɓe juutinali andon ko ñulaɓe aray ɓe paakali jon noon ɓe ko yonata ɓe yaha ɓe réguloya ɓe wawon artudude mum inchallah e tenen on talata on programme ala taho kono alarba on inchallahu taala ko Albir Islamic School ko nden ñande woni le 24 décembre on l'an 2025 ɗon haray ko Albir Islamic School Sinthiou Sori ɗon ko janngoɓe ɓen eɓɓana kono mo ari men udditay dambugal ngal o naata mo anndi ɓe taalibaɓe ɓe metti guerɗe men sokayɓe si gaynama tun mbeɗen jogii gardien ka dame fof ɓe naade kadi ka juulirde si ɓe waaje ko noon wona e gerdede ɓe jonne comprimé o anndi goɗɗo nawnayi taw annda ƴettugol lekki ngi ko nafa makko kono men ɗaynidira e maɓɓe haa men heɓa ko men faala kon e maɓɓe si ɓe mawni ɓe anndoya e nele ɗum ɗon ko nafa haray inchallah ko ni programme ji ɗin waalori haray meɗen tori yo on ar sembinon alhuda on e ɗiɗo programme ji on jarama on weltanama jasakumullahu hayran wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe tedduɓe aray en jarni fof ka masjidul huda ɗo seeniɓe heɗagol oɗo muhadara e docteur Abdourahmane Diallo Danta immorɓe ɗo ha Guinée Conakry ɓe hewti ka leydi ɗo hiɓe jinda waɗana en to da'awa haray ɓe yewti en ɗo yewtere labande en jarni kadi Fulɓe TV e yaadugol emen ƴetta nde ɗo yewtere e yewtereji men haray en jarni kadi oke Hajja Kadiatou kañum e sukaɓe makko ɓen on jarama on weltanama yo Allah nawru Fulɓe TV yeeso assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh Jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini